ntaramenya akamaro ko gukora nari nshize amaboko mu mifuka numva ko nta kazi gahari. Iki shoye gomba kugikora mu mirimo ihinzemo ibirayi iri mu misozi yo mu murenge wa Rambura ihana imbibi n'umurenge wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu, niho ugenda ubona abasore n'inkumi bikoreye ibirayi ku bitugu, abandi babishayitse berekeza ku makusanyirizo ari hafi yabo. Bamwe mu baganiriye na radio na televiziyo Flash bavuga ko batarayoboka aka kazi ubuzima butari bumeze neza. Ntaramenya akamaro ko gukora nari nshize amaboko mu mifuka numva ko nta kazi gahari, nta ingaruka byangiragaho, ntabwo nashoboraga kwishura mituweli no kurya najyaga bingoye mbanje nko gusabirizwa. Ariko ubu ngubu ndakora nkangashobora kwigaburira nikoreye imizigo. Faranga ntajyo nabonaga no kuvuga ngo nirigwaga nica, ariko nabonye ko kwicara ntaco bimaze mbitamo gukura amaboko mu mufuka. Amara ndakora. Kandi ubona hari aho bimaze kukugeza? Buno hari aho bimaze kungeza. Hari aho navuye buno rwose nuwo nabona atari gukora namugira inama yo gukora, kuko gukora ni byiza. Uburinganire twese ku bagabo n'uburinganire no ku bagore, iki shoye gomba kugikora. Ibiro 70 bukabishobora. Ngo pe nibyo nikoreye. Ubwiye urangije ufata nk'iki kikongerera kigwarurira agasururu. Agasururu. Nta kindi gusa. Na agasururu wajya mu gugateka ibirana n'ibishimbo n'ibigori nuko. Sho inama twagira urubyiruko n'ubwo gukura amaboko mu mufuka rugakora, no kuva mu makarita bakava mu nzoga bagakora. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu, Mukandayisenga Antoinette uyobora aka karere avuga ko urubyiruko rutagakwiriye gusuzugura akazi akariko kose mu gihe rwakabonamo inyungu. Ikiriho cya mbere ni uko urubyiruko rugomba kwitinyuka. Hari ukuntu abana b'urubyiruko bumva yuko akazi kose kugira ngo bazabashe kubona akazi cyangwa bazabashe gukora ari uko bakora mu mabiro, ari uko bakora akazi navuga akazi ka leta. Ariko mu by'ukuri akazi kariho ni kenshi, nk'uko ubuyobozi bukuru bw'igihugu bubidusaba babidutoza tubigirwamo inama. Hari ugukora, hari no kwikorera, hari uguhanga imirimo, hari ukugana ngiye mu buryo busanzwe bwo kwegera ibigo by'imari, ariko nanone hari ya mirimo abantu bibwira ko iciriritse, kuko nk'iwacu tugira amahirwe kuba dufite ibyayi. Buriya iyo hakoreshejwe bwa buryo bwo gusoroma ibyayi, usanga ku muntu umaze kubimenyera abona amafaranga byibuze nk'ibihumbi 80 cyangwa 100 ku kwezi akaba yabigeza. Numva rero ikiriho icya mbere ni ukwikuramo ko akazi runaka gasuzuguritse. Muri rusange urubyiruko rwitinyutse rukayoboka akazi ko kwikorera ibirayi rubigeza ku makusanyirizo, ngo ku munsi umuntu umwe ashobora gutahana amafaranga ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ngo hari n'ushobora kuyarenza bitewe nuko yakoze. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.